Mwiriwe neza, reka nongere mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete, mu biganiro tubahereza umunsi ku munsi bijyanye n'amategeko, aho tubafasha ndetse tubahereza ubufasha mu bijyanye n'amategeko ndetse tukanabafasha kumenya ndetse no gusobanukirwa amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi. Nge ubahereza ibi biganiro amazina yanjye nk'abandi Cyubahiro Elvis, nk'abandi umunyamategeko. Kuri YouTube channel tukaba dufasha abaturage bahuye n'ibibazo bijyanye n'amategeko, ya amategeko mbonezamubano, amategeko y'umuryango, amategeko agenga ubutaka ndetse n'andi mategeko agiye atandukanye, ariko biri related cyane bijyanye n'amategeko, aho dushobora kuguhereza inama cyangwa inyunganizi mu buryo butandukanye. Ndetse nkaba ngusaba wowe uri kureba iki kiganiro gukanda subscribe ndetse no kuri iyo nzugira notification kugira ngo bikorohere kujya ubona ibiganiro byacu ndetse ubibone mu ba mbere, kugira ngo nanone umenye amategeko y'u Rwanda, kugira ngo nuramuka uhuye n'akarengane cyangwa uhuye n'ikibazo bikorohere kuba wabona YouTube channel yanjye wigireho byinshi, cyangwa bikorohere kuba wabonaho nimero yanjye unyandikire umvugishe kugira ngo nkohereze inama y'icyo wakora cyangwa inyunganizi bitewe n'ikibazo ufite. Ndizera neza ko wowe uri gukurikira iki kiganiro wamaze gukanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notification. Reka noneho dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho turi buze kureba abantu bamburwa uburenganzira mu buryo budahoraho bwo kwiyandikisha kuri lisiti y'itora, cyane ko mubizi neza ko hano mu Rwanda udashobora gutora utanditse kuri lisiti y'itora. Ni nayo mpamvu akenshi tubasaba ko mubanza gusuzuma aho muzatorera ndetse mukamenya niba imyirondoro yanyu yanditse neza, ibintu nk'ibyo ngibyo nk'uko leta yacu biteganya. Muri iki kiganiro turi buze gukoresha itegeko nshinga ndetse n'itegeko nomero 001/2023 OR ryo kuwa 29/11/2023 rihindura itegeko ngenga nomero 001/2019 OR ryo kuwa 29/7/2019 rigenga amatora. Reka noneho twongere dusubire mu kanya tuganira kuri ibi bintu ndetse turebe ese ni bande bashobora kwamburwa uburenganzira bwo gutora mu buryo budahoraho mu bihe by'amatora. Murakoze cyane. Reka tudatinze duhere ku kintu cya mbere, duhere ku ngingo ya mbere, duhere ku ngingo ya kabiri y'itegeko nshinga, aho ivuga ku itora. Ivuga ko itora ari uburenganzira bw'abanyarwanda bose mu buryo bungana. Nta munyarwanda n'umwe uhejwe gutora cyangwa utegekwa gutora ngo genda utore uyu, tora uyu. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo gutora uwo ashaka ndetse agatora mu buryo bungana n'ubwa mugenzi we. Ikindi kintu cya kabiri, abanyarwanda bose baba abagore cyangwa abagabo bujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko bafite uburenganzira bwo gutora ndetse no gutorwa. Niko iyi ngingo ya kabiri itegeko nshinga ivuga. Akandi kantu ka gatatu kavuga ko itora rikorwa mu buryo butaziguye cyangwa mu buryo buziguye kandi mu ibanga, keretse iyo biteganywa ukundi n'iri tegeko nshinga cyangwa andi mategeko. Nta muntu n'umwe uzaza igihe uri gutora ngo akubaze utoye nde, nyereka kuri icyo gipapuro ndebe umuntu utoye. Itora rikorwa mu buryo bw'ibanga ariko bigakorerwa ku mugaragaro, ariko wowe utoye bikaguma ari ibanga ryawe. Ni nayo mpamvu nihagira umuntu n'umwe uza kukuvutsa uburenganzira bwawe ngo ari kukubaza ngo uzana turebe utoye nde, icyo gihe azaba anyuranyije n'ibyo itegeko nshinga ryacu riteganya. Ikindi kintu cya kane kikavuga ko itegeko rigenga amatora riteganya ibigomba kubahirizwa n'uburyo bukoreshwa mu matora. Aho hasi tugiye kureba noneho ese itegeko ngenga rivuga iki ku bijyanye n'amatora, aho turi buze kureba abantu bamburwa uburenganzira mu buryo budahoraho, uburenganzira bwo kwiyandikisha kuri lisite y'itora. Itegeko ritwemerera rivuga ko abanyarwanda bose twemerewe gutora, nta n'umwe ushobora kutuvutsa uburenganzira. Ariko hano hari ikindi kintu mukwiye kwitondera. Hari abantu bamburwa uburenganzira bwo kwiyandikishwa kuri lisiti y'itora
nk'uko itegeko ngenga ryacu ry'u Rwanda ribiteganya. Reka noneho turebe ese abo bantu bamburwa uburenganzira mu buryo budahoraho bwo kwiyandikisha ku lisite y'itora ni bande. Reka duhere ku muntu wa mbere. Ni umuntu wese ufunzwe by'agateganyo mu buryo buteganywa n'amategeko y'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Umuntu wese wafunzwe mu buryo bw'agateganyo mu buryo buteganywa n'amategeko y'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha yamburwa uburenganzira bwo kwiyandikisha kuri lisite y'itora mu buryo budahoraho. Ikindi kintu cya kabiri, umuntu wese ufunzwe mu rwego rw'irangiza gihano. Umuntu wese ufunzwe yamburwa uburenganzira bwo kwiyandikisha kuri lisite y'itora mu buryo budahoraho. Undi muntu wamburwa uburenganzira ni umuntu wese uhungabanya umudendezo w'ahandikirwa ilisite y'itora. Niyo mpamvu bisaba ko mukwiye kwitwararika, mukitonda, mugakora ibibajyanye aho mugiye kugira ngo mwirinde ibintu biteza akavuyo aho muri. Iyo habayeho guhungabanya umudendezo bivugwa muri iyi ngingo, biba bigomba gukorerwa inyandiko mvugo igaragaza uko icyo cyaha cyakozwe. Reka noneho twongere turebe n'ingingo ya 5 y'iri tegeko, aho bivuga ku itangwa ry'ikibazo cyerekeranye n'iyandikwa ku ilisiti ry'itora. Ingingo ya 17 y'itegeko ngenga numero 0019 ryo kuwa 29/7/2019 rigenga amatora, aho yahinduwe mu buryo bukurikira. Aho yavuze ko ikibazo cyerekeranye n'iyandikwa ku ilisiti y'itora gitangwa n'ubifitemo inyungu, icyakora cyakirwa gusa iyo gitanzwe mbere y'itangazwa ry'ilisiti ntakuka. Ikindi kintu cya kabiri, gutanga ikibazo bikorwa mu ibaruwa yandikirwa ishami rya komisiyo ry'aho icyo kibazo cyagaragaye. Ikindi kintu cya gatatu, ku rwego rwa ambasade y'u Rwanda ikibazo gishyikirizwa umuhuzabikorwa w'itora. Reka turebe ese uburyo ikibazo cyerekeye ilisite y'itorwa gikemuka. Niwanditswe ku ilisite y'itora cyangwa hari n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'ilisite y'itora, ese gikemurwa gute? Iyo urebye ingingo ya 18 y'itegeko ngenga nomero 001/19 OR ryo kuwa 29/7/2019 rigenga amatora, yahinduwe ku buryo bukurikira. Aho bivuga ko urwego rwa komisiyo rwashyikirijwe ikibazo cyerekeye ilisiti y'itora rufata icyemezo bitarenze amasaha 48 icyo kibazo cyakiriwe. Inyandiko y'icyo cyemezo ihabwa uwo bireba bidatinze, kandi ilisiti y'itora ihita ikosorwa. Igihe bibaye ngombwa hakorwa irindi yandikwa ry'inyongera cyangwa ihanagurwa bitewe n'icyo icyemezo kivuga. Iyo uwatanze ikibazo atanyuzwe n'icyemezo cyafashwe, atakambira urwego rwa komisiyo rukurikiraho mu gihe kitarenze amasaha 28 kuva amenyeshejwe icyo cyemezo. Ku rwego rwa ambasade y'u Rwanda, iyo uwatanze ikibazo atanyuzwe n'icyemezo cy'umuhuzabikorwa w'itora, ashyikiriza ikibazo cye perezida wa komisiyo. Mu gusoza, reka nsoze mbashimira mwabaye natwe muri iki kiganiro, mbabwira ko Banyarwanda itegeko ryacu ry'igihugu rikwemerera ndetse riguhereza uburenganzira bwo gutora ndetse no guhitamo uwo ushaka, ndetse nkabona nabasobanuriye abantu bamburwa uburenganzira budahoraho bwo kwiyandikisha ku ilisiti y'itora. Ndetse mbasaba niba uri kureba iki kiganiro, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro dutanga bijyanye n'amategeko. Si ibi by'amatora gusa tuvugaho, ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubutaka, ikibazo cy'izungura, ikibazo cy'indezo, ikibazo cy'amasezerano, ibyo twakwita contract, ndetse n'ibindi bibazo byose bijyanye n'amategeko. Nta handi wabisanga, ni kuri YouTube channel, ndetse tukaguhereza ubufasha ku buntu nta kiguzi. Rero niyo mpamvu gusaba gukanda subscribe kugira ngo bijye bikorohera gukurikirana ibiganiro byacu, ndetse ukakanda no kuri iyo notification. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.